okuyona phana ibeke phansi zonke inyawo iyatelepha iyahlengela uyiqhiyeme umfana uthi asamandoda sokho imali phambili iyabaleka ngempela iwakhuphulile amafu abamandla laphana iphikela laphana ezantsi ejikeni lasemphela ndaba la kuzophela khona zonke indaba laphana akekho umuntu osesazokufica njengamanje kuyayibona ukuthi igijima laphana phambili zeziyembethe nayo sekukhona enye ke manje ebomvu laphana okuyiyona laphana ke edubulayo ngathi AK ngiyasola manga AK loyana koba uCovid zisejikeni lasemphela ndaba manje lapha Mthiya la kuphela khona zonke indaba iyabuza induna ithi ngabe uqeqeshwe kuphi noma uqeqeshwe siphi isibaya ziyahlengela ziyasondela ziphansi emgadeni ayikifuna ukuphakama bayibambile abafana bayibeke phansi emgadeni ikhona lenkabe ekhamba laphambili ke Mboma angiyiboni kahle kodwa mhlawumbe ukwazi ukuyisondeza ngalezi izibuko zabelungu yebo mhlawumbe uQuantum loyana ngoba naye uyingozi ezasuka ke lezanyoni lezana ke boma sengidiza inyoni ekusesekhomba ukuthi ijubane liphezulu eziyaphenduka manje lapha lengena lapha ku 400 meters eziza ku home straight eziza nqoma njengasekhaya la izoshaya khona intambo bayaqala baphithizela kamanje abantu bafuna ukuyibonela ihashi elidla umhlanganiso eziza nqoma nje ziyatelepha zibeke phansi zonke inyawo sifuna ukubona ukuthi yiphi ke namhlanje ezodla umhlanganiso kule race enkulukazi ilokhu ihleli njalo inkabe phambili iyabekezela inestamina Mthiya iyasondela bayasondela kusela mama ngamancane phambili uthi omunye ngeke ndoda nami ngibuya kwesami isibaya nawe ubuya kwesakhe isibaya uzobona namhlanje nami ngiwudlila umuthi nawe wawudla ngiyasondela sondela Mboma yebo kunjalo lapha inkabe ensundu uyayishaya umfana kanti inkabe lapha position 2 iyaza ngamandla athi asibona kwenzenjani hawu madoda nakunombolo 12 ngathi uzoyishaya uyayishaya yini hawu madoda phinda mzala exina lapha iParliament hayibo yashisa irace Mthiya wamnandi umdlalo uMthiya yakhula iScottville Mthiya phezulu kunjalo le race